Киһи барахсан орто дойдуга олорон аахар олоғор, туа харе үчүгейге сырдык каталахан, үтү ологу олорон, бээтин кениттен сырдык өйдөбүлү хааллардагана кини жоллох киһи. Бүгүн 6-ны ый 13 күнүгер таланнах режиссер, Саха республикатын культуратын туйгуна, ологун бүтүннүү оголорго анабыт, Кустук ого драматический театрын төрүттээчи, элбэх оголох күн күбей ие Матриона Николаевна Бырдылина сеттоон саахын толар үбүлөйдэх күнэ. Матриона Николаевна тыгынча 974 сыллааққа чөркөккө үлетин сагалаабыта. Орто сколаны бүтерен баран Жокускайдагы культурнай сырдатар училище режиссера салатын стигилэхтик бүтерен чөркөкка ананан үлели келбиде. Петр Васильевич Толстяков атынан Народный театрга режиссерынан үлеләйбиде. Үлетин сагалыргар оолорго драм кружок терен, кыракый артисттар ырастык, чолкайдык саңаралларгар, сыты котуу балаларгар үйреппиде такайбыта. Ого кыгын жогорун таланын табатаянын, олокторгар ситигилэх балаларгар элбек сыратын бербиде. Оголу үйрүннең майгытынан, оголорго сөбүлетен, кинлер ыдыктабылларын ылын ылбыта. Арас тахамнах конкурстарга тәрәһиннерге кыттан элбек ситигиленмиде. Матриона Николаевна бээтин үлетин нэхилеккер тахарбакка бүтүн республикага, Россияга тие көрдөрбүдэ. 1996 сыллаққа сорunu моллан тоғылан сағығар республикатағы драм коллективтер көрілергер сайсары драманы тұроран кыян, сақа театргар кирен ойнyon көрөтчүлер бигревиллерин ылбыттара. Опсая сүйстен тақса айымнины инсценировкалабыта. Бүдәхик тұрорутынан бастықы президент Михаил Ефимович Николаев оғы сағын тұғынан қанна да тұрорылы батақ Котугу котой ого сааден айымнины жон көрүтүгер тахарбыта. Кини кереге сырдыкка угуйбут оголоро билигин төхөлөк элбэх макталтылларынан учуталларын, угуячыларын ахталлара болой. Үйреппит оголоро билигин бары туспасоллага истэх ара сиделэх үлехит ия ага болан олороллор. Билигин кустук ого драм коллектива улус кинигер ыдык көлге салгы ситихилэхтик үлелир. Барыта 6-онча огону Татьяна Ивановна Захарова салайар. Матриона Николаевна олохко идетин самай сөпкө талан үйеренен, ол сүннүнен багаран туран, туохтан да иңнен толлон турбакка ордо дойдуктан араксыр дери тахарылахтык үлелебиде. Оғону сырдыкка керегай оғыярга ананан бу ортодойдуга олорон аспыт эбит. Үтүе кие ата аттана туруага. «Океанская весна» вручается детской драматической студии «Кустук».